Chubby Daddy. This is fun. Chubby Daddy. Good day, people. Welcome to Bitokbitok University Bitokbitok Kids Challenge. But ako na mag-challenge. Come here, get inside. Hey. Rusty, Ella, and this is a very unique and very ako lang ginin na una-unaan gyud, first time gyud. Ang tawag nga challenge kay Chubby Bunny. Chubby Bunny challenge. Supposed to be Chubby Bunny tanan. Pero di man sila ganahan, so ako ra. So ilang buhaton, isa-isa sila magbutang sa umbaba. And you have to say Chubby Bunny, Chubby Bunny, Chubby Daddy. Chubby Daddy. So many. Chubby Daddy. Alright, so one for you. Let's do this. You have to spit this out after. You cannot swallow it. I will swallow all of those. Go, Ella. Okay, Ella first. Say Chubby Bunny, Chubby Daddy. Chubby Daddy. It's so big. You're gonna need that's why. Chubby Daddy. Do not swallow it, just chew and then... Chubby Daddy! Chubby Daddy! Alright, people. So, siguro naman sa kadagan akong mga kakaitabo sa akong sakyanan na kanabitong may kausan, nabutan kong ligid, walay nakatabang. Tapos, na one time nga nalubong ko, walay nakatabang. Tapos, syempre, imong sakyanan, kung example na yung mga problema, borag unsa ba, mag-change oil ka, galabad akong ulo. Kung pareha mo na akong galabad ang ulo, ha? Asa ka ako pwede magpatabang ba? Ako diri karon sa Karrjackson. O ga, na sila bago karon nga gingon nila nga, kung naka sa mga grocery, na ay gingon nila nga suki card. Kani sa kani nga card nilang giingon nga nana daw tanan for good for 1 year na tanan service na diha. Mo tanan sa tabi unsay na diha. Okay. Wapo ilang mga facilities diri. Push. Hi. Good morning, sir. Hi, good morning. Hello. Hi. Na ako diri, ma'am. Karang gapangita mo kog dalaga god. Na ako din kay nakita ko na ako sa Facebook na nadaw mo kanang gingon niya card karon. Yes, sir. Ayan. Mag-apply ani, sir. Yan. Please, ma'am, pag-explain ko sa din na to. One, sir, good for 1 year ni siya nga card, sir. Na ni siya is free service, sir. Kani, sir. 24 hours. Then, ang towing niya, sir. Okay. Then, good for 1 year na, sir. Check free na. Then, napod mo discount sa mga Bosch na mga brand, sir. Sa wiper, sa mga brake, sa mga kampod, sir. So, good for 1 year ni siya? Yes, sir. Naku, basing mahal sad na. Pila ka na? Yes, sir. 1499 na, sir. Good for So, 1499 1 year na? Yes, sir. Alright. So, sa may akong buhaton? Ano lang ka, sir, mag-apply din, makuha na din mo yung card karon, sir. Kaya naman akong sir Matt na mag-ansay mo. Okay. Alright, guys. So, di na ito lang ilangayon pa. So, so natay application. So, again, thank you very much, ma'am. Okay, sir. Thank you. Okay, so ang atong nakita diri. Car care perks. Car care. Ano sa siya? Na free check-up, free labor on change oil, free labor on brake pad change. Ay, salamat. Free antibacterial cleaning. 5% discount on Bosch products, 10% discount on wash over. Tapos tire care perks, free vulcanizing. Free tire change kung ay pagpalit niyo na 5% discount. 0% interest on Karrjackson. Car emergencies. Free towing. Burag kani kailangan ako ng free towing. Kapilan ako na lubong, nabutan og ligid, naway nitabang sa ako nakadlaw na lang. Tire change, assistant, battery boosting, gasoline filling assistance for only 1499. 1 year na. Pues,
So kailangan ta mag-fill up karon sa form. Alright, there. So man ako og form ba. Hello sir, morning. Morning. Ay, yeah. So after aning form nako, so diri ko mo padulong sa imo ha. Unsa man nga interview sir? Okay. So after ana, Ang mo mong card. oh my god. So mean to say insigida. Insigida. So pag kuha na din card diretso na din. So pag magbayad ko, so pina din ako ma-avail bisa pag what if ko magkuan din ko mag-avail din ko ano unya hapon or tomorrow, ha? Tomorrow. 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 Pwede naman. Pagka tomorrow. Oh yes! Very good. Okay. Technology. Wow! Tan-tadan! Ang bilis! That's it. Nadia akong pangalan, akong plate number, tie-in ninyo na sa swertres. 5 kaadlaw, hanto sa mapurdoy mo. Valid March 2020 next year. Alright. And this is good to go. Yes. Thank you very much, sir. You're welcome. So, yun na nakadali. Okay? So, 1499. Bayad lang ka. Tapos sigilan na rin yung card. Perfect. Chubby Daddy! This is fun. Chubby Daddy! Okay, sekarang. One more. Si Mommy next. Luwa. Sensor! Mommy, your turn. Alright, that's it. What? It's a short video, but it's a fun challenge. Go. Mejor. Ay! Just one lang. One lang. Challenge lang. 3. Or Rusty, challenge 3 of this. Neighbor, come here. Okay. 3. Three? Three. I got that. 3. 3 lang. Just put 3. Sorry, Daddy. Sorry, Daddy. That. Mommy, Daddy. One more. I don't want anymore. One more. One more. Five. You can do it 5. You can do it 5. Yeah. It's good, but it's so powdery. Ella, just 2 lang. 2 lang ka, Ella. 1. No. Kilapan naman. Beautiful. That was a very fast and useless. Hey, di na Bye. Bye.